ubuphelele media. Onkamanazaretha magabe onkamanazaretha abe munye ke wokamanasa amanazarata magabe munye abe munye ke abe jangebumba ligasi Zarethagewo magabe munye okamanasa namanje budulile oh liyeza elakwithuba oh liyeza wenu uzophendula Khalile ke manje sesuliwe obubuhlungu womsithebo manje budlulile liyeza elakwithuba liyeza wenu uzophendula angeke zawela phansi umkhuleko wami uthi uphendulile liyeza lakithuba
tumebuka utulile ulie lie yena kwithuba lie lie wena uzophendula uhlungumezile manje bebuka wamenza konke okumbikaya wametholo ngakhuleka koJehova wametholo
Besethweswe thina inkosi yinjowe inkulumo yokuqala engithunyiwe phezu kwabayingcwele benkosi kusukela kubantwana basesidlweni kuya emathempeleni asesigcebeni sesibili ezweni laseMbumbulu ukuthi sithwesiwe inkosi inyanga yezulu lelijoka lokuba ngezinsuku esakhunjulwa ngase ezulwini ukuba kwehla uNkulunkulu sibe phambi kwakhe sizothi siyabonga njondle yomusa ngoba kona kukodwa ukuba uNkulunkulu avume ukwehla ezulwini eze phakathi kwabantu kumelwe sibonge silake inkosi ukuzobonga
kuNkulunkulu wethu esesiqwini sesine. Sizothi siyabonga Nkosi Thixo lenkosazana ukuba Nkosi uvume ukwehla ezulwini uzoba phakathi kwethu, usaluse, usivikele, usabele. Ngiyakhumbula wake wabela udade wethu umfana ephuma esikolweni, uyasetshenzwa umgwaqo, kuney'ndunduma zenhlabathi, kufika ugandaganda uqondisa umgwaqo. Nazi iy'ngane ziyaphuma esikolweni kudlikilile zibuyele emakhaya. Umi phezu kwendunduma yenhlabathi, umfana ufuna itruck ukuyidlule, wayesephinyile-ke ngena phansi kwetruck. Lwase liqhamuka ukuthi ngolenkosazana efokozini elingemva kwesikole. Seluyinhlamvu, lafike lamcaphuna umfana lamdonsa. Lase limbheka, lase lithi umfana ulimele. Siyofica nesibhedlela. Sila-ke zihlobo zami sisuke emampondweni. Kungenxa yothando lokuvikelwa uNkulunkulu. Kungenxa yothando lokwehla kaShembe ezulwini adela ubukhosi nezulu. Eze kubantu ababuye bone bacabanga izinto ey'tshekile, kodwa weza wahlala phakathi kwami iminyaka eminingi. Sabona uhambo luhle ukuthi uShembe impela ufanele ukudunyiswa. Ngaleli vesi-ke Mampondo ngithi kunina qaphelani, umuda wesine evesini nevesi njengoba namavesi emathathu, ukuthi lo muda wokugcina uphinda kathathu, uthi ngeke uphindule ethuba. Uma-ke ningasezi la phambi kaNkulunkulu umbuzo wobumile ukuthi senijule ubani, ngoba njengoba sila sonke sivumile ukuthi ngeke siphinde sibethuba. Ubaphe Nkosi abantwana bakho, uma bezosebenza umsebenzi wakho bangathikizisani, bangaphazamisani, bawusebenza ngesineke nangokuthula, bawusebenza ngenhlonipho, bazi ukuthi wena Nkosi uyifa labo. Ilowo musa engiwucelayo Nkosi, nokuthi abangasebenzi uvuna ikhala, baqashwe basebenze babuye bazofuna inqola emva kwethu. Abasema-university abaphase esigabeni esidinga umhlaba ukuze bakwazi ukuthola iy'khala zokusebenza. Babuye bazosebenza emva kwethu, ngoba ubona sinenkinga yey'nkundla zokuxhumana. Yingoba abantu abasebenzi bafuna indlela engcono yokuphila, bese begcina beyifuna nangendlela yokudavuza. Badavuze baze badavuze ngisho uNkulunkulu. Sizocela-ke lowo musa namhlanje ukuthi Inkosi ivule imithombo yokusebenza, basebenze abantwana bakho ukuze babuye bazoma kule nkundla bathi wena Shembe uyinkosi. Sifanele ukuthi ngosuku olukhulu lokufika kwakho sime la, ngoba Nkosi ubukhosi bakho ubuvezele ngazo zonke indlela phakathi kwethu. Ileyo nkulumo Nkosi emfushane Nkosi ongipha yona ukuba ngiyethule kwabangcwele bakho. Inkosi kusisele kuzwile. Sabonga baba mfundisi.
zami ezinhle enkosini. Indawo yabantu abadala lenguxe kuyona mina. Kodwa-ke ngoba sekukhulunyiwe, ngizoyibonga le ndaba esihlangene ngayo namhlanje. Ngibonga inkosi yamakhosi uJengu lomakhosazana. Olwashiya le ndaba enkulu yesibusiso lokuthi uma sesiyiqalele nto sibe nomphela abeni. Waze wathi asozenzela nathi futhi sikhumbule usuku lesigubhu usuku abeni. Ngakho kuyisibusiso esikhulu sesihlangene. Ngeke ngande kakhulu abantwana basezulwini ngoba akusho ukuthi angishumale kodwa-ke ke ngibongele abakhokheli. Njengoba sihlezi lapha nje sihlangane kanje ngizothi wonke umnazi ethi makabe munye. Ngiyafisa Nkosi yami sibe munye nyazi wezulu. Ngiyafisa uNkulunkulu wami ngishambo engcwele nyazi wezulu sibe munye baba ushambe ngiyakuthanda. Awukhole ukuthi angithi uyesebe. Akekho umuntu ofuna ngithi uyesebe ngaphandle konyazi wezulu. Shambe bantwana benkosi nonke nje bahlangene baba sebenzi wakho engibenziwa abakhokheli bakho ngothando sihlangene suZulu baba sihlangene suZulu singabakhokheli bakho senza izinto ezimnandi amafetshe izinto ezimnandi hayi izinto ezimnandi kuhla kanjena basuke bangangikhombisela singane ibeke ngapha uZulu kodwa ushambe uyabona engizokukhomba intaba leya njengoba kuthiwa intaba bakhokheli njengoba suke sithi intaba baba kangabona intaba kaphombela lapha phambi kwakhe amen. Umsebenzi womama phambi kusothandweni usothandela abakhokheli kuba kube kuhle kanje suZulu sihlangene baba suZulu owathi asihlangane imsuZulu ongazika ekwenzekalani kodwa khona suZulu thina akhona khona umafeje yisalandela indaba kababa wathi ubaba kasifuni ngiqhamuke ngedwa nesijumbo nasekabishi qhamuka hlanganani noZulu lawo mazeke ngolanda kakhulu indaba abantu abadala ngikhumbula ukuthi kwakuba umama Madube la bekuzoma nami umamkhulu wala manje bathi umafeje siyingayinga nje into engasilutho shambe ngicela ngixolele abantwana bezulu ngimncane kakhulu mina lapho nje ngilezi ngakho ngiyayibongela nje sibonga uJengu lomakhosazana sibonga unyazi wezulu ukuthi nathi phambi kwethu awushambe ngiyakuthanda baba awakithi ngiyamthanda uShembe kuvele kuthi angiye uShembe bana kamdala baba
Let's
Sibonge ngakho konke ubaba akwenzile. Ubaba namhlanje usenzele usuku olukhulu siyimthente. Imthente yahambelwa umama wayo ngalolu suku. Lolu suku thina ubaba besocela asale sesikusisela isikhumbuzo sikamama. Umama kade ayefisa ukufika kule ndawo waze wagcina engasakhonanga ukufika. Kodwa thina siyimthente eshiye kule legacy sibonga ukuthi sigcine sifikile ngoba kudala wayefisa ukufika safika futhi ngale langa adlula ngale emhlabeni. Sicela uShembe ayikhumbule imthente ayandisele azenze ingane zemthente zihloniphe zilwazi unyazi lwesizwe. Kuthi konke lapha ingane zemthente inqamula khona izinkalo sifike ubaba unyazi lwezulu esevulile esethi sekuyakhala. Siyathokoza kakhulu siyabonga baba. Siyabonga kumthente ngoza lanto. Manje ukunibhalelisa ngengoma yemthente ethi thina umthente nasemzumumuntu. Lapho ke ngithi ubezothini
abaculi hayi siyakude ngonya uma nje uzogibela enqoleni alishayele umnikazi wenqola uqedile uyabona sikhulela isontweni thina bangcwele nikelwa ngeshumi usemakhosi siyacela Nkosi esami isicelela ngani mangenhliziyo embi kodwa baba ngicela ukuthi uthathe imali yonke kulabantu laba abangakwenzeli lutho uyinike laba abanezifiso zokwenzela lutho ukuze kwenzeke ngoba sigcina sinalaba abathandayo ukwenza laba abangakwenzi ngisho sishaya uthande bathe bethi bame ngaphandle baxoxe indaba awuyithathe baba beke befike kuwe nje bewulayini bezothi baba imali yangiphunya ukubuze nawe ukuthi uyanikela phela kuqali ngoNkosi uNyazi bafowethu ukuthi umnikelo ube khona inkosi inyanga izulu yasho yathi amapheya ulelithuna liphe lakho kuyezwakala bantwana umfundisi umvubo wasemthwalweni ufika umama ekseni kuye umfundisi umvubo uzohamba aye ebuhleni kunomhlangano okhona ohlanganisa umhlaba wonke ngangikhona uthi lo mama kufika ubaba uNyazi esho uNyazi ehlele esihlalweni uthi kufika ubaba uNyazi lathi icathulo anginazo mfundisi nanku 5000 ngicela ufike unginikele ubaba uthi icathulo zakhe ngoba ufike kumina ngilela eshevuka ngaleyo langa ebusuku bakhona bangcwele uma sihleli lapha phezulu ubaba nangu ehlele esihlalweni waqhamuka ehamba ngemoto leyibhasi elikhulu ethi pho waqhamuka ekhuphuka ngayo wafika wangena ejamini lapha sibamba umhlangano babe khona bonke abaphathi bezwe ngisho isihlalo wayekhona isihlalo lo wabashumayeli bonke jikelele kuba nje umhlangano lapha wafika kwama ngaphandle wathi ucela ulithuba waphuma ulithuba seningizimu wakhuluma naye ngaphandle uthe mase esephumile wathi ucela umvubo wathi efika kumvubo wathi leziphi icathulo zami icathulo ayibuza yileza afike kumama ngokusukelele emthongweni uzibuza ngivubo umvubo akayi kumnika ukuthi uzoqeda umhlangano naye kuye wezindaba ufike kumama ngephupho ebusuku akayi mama uyakulo phathisa icathulo uthi ziphi icathulo zakho esesho ngo yikhona lapha phezulu wephuthuma emotweni wawuthatha icathulo wamnika uNkulunkulu ukwenzela uNkulunkulu izinto ezinhle kusiza thina ayena ncane lo wami phela uNkulunkulu ohlala esihlalweni ngakhuluma eJudiya ngathi wabuyisa mina sengifile wathi buyele emhlabeni usho ukuthi ngangakaxoxa ukuthi wayesho yona lemsebenzi wathi buyele emhlabeni engibuyisa ngifile insizwa su8 asekhona namhlanje emhlabeni ezayihambe esigameni sengozi esasilimele kuyona kodwa engifuna ukuya kuyona ukuthi ngesikhathi sengifika esibhedlela uthi unese ngimfika phakathi uthi bebenyuka umbeni le la silibale khona uthi bebenyuka bekhuphuka bephezulu behamba ngethezi unemoto une-truck phambili une-truck ngemuva leli truck eliphambili lithwala insimbi enkulu uthi lase liyaqaqeka laqaqeka insimbi zadilika insimbi zeza kuwo uthi ngamemeza ushembe uthi kwafika uthi ngolenkosazane lafika imoto layibamba laphezulu laphela khona windscreen layidabula uthi lase liyangithatha langijikela ngaphandle uthi yabona ngilimele khona ngaphuka ngesikhathi sengiwa bashona bonke ababephakathi ngasinda phela ngibeza ushembe asidala asibeni ngoba yabona imoto nazo ziyakhanyisa sonke sisahamba sawela uthukela phela bayakhohlisa abantu baphesha kothukela bangapha abantu baphesha kothukela ithina baphesha kothukela manje wasila nina nabangenene kothukela angithi sila naye ngakithi phesha kothukela nizothi nina nabaphesha kothukela kodwa manje wasila ithina baphesha kothukela sisazohamba yithina ningizimu siye phesha kothukela ngakho ke nje asidali lo msebenzi esiwenza la lo msebenzi lokuNkulunkulu elalele nje imthente elale uyashumayela abantwana benkosi ngelinye ilanga uzobona labantu befaka eMnazaretha sebekhona bakhona nabanye abazophendukela ukuthi hawu kanti yenziwa lento bangene esontweni basonto asingahlukanike asigibele enqoleni mayibonke Nkosi enkulu yasePaul
Nkosi yezulu nomhlaba, Jehova onomusa nonothando, amakhosi ezizwe, indlunkulu yangaphakathi, amendeka Jehova engcwele, egameni elihle lonyazi lwezulu ngicela ukubingelela, amen. Nkosi yezulu nomhlaba, ukhaya elihle wakamzimela oguqe phambi kwakho, ngokuthunywa Nkosi ngabangcwele bakho, sisuka emzini wasesidlweni Nkosi, embombulo Nkosi, sinobaba umfundisi njengoba kade seyithula Jehova phambi kobuso bakho, sinamathempeli Nkosi akhona kulo msebenzi ngaphansi kwamshumayelo uNgcobo osihlalo kwizona esikuyona Jehova awulekelelayo emsebenzini, amen. Kuncane kakhulu-ke engizokudlulisa Nkosi yomusa neyothando noxolo. Ngicela ukudlulisa la Nkosi yomusa inqama Jehova esifike nayo kuNkulunkulu eyinhliziyo Nkosi zethu, ukuba Nkosi usibone kuzoba isobho likaNkulunkulu wethu oyingcwele inyazi lwezulu, amen. Nkosi yezulu nomhlaba, sinezipho esiziphethe esicela ukuba oma bethu banyakaze, benyakazela ukusidlulisela izipho. Yebo ngibonile kade sukuba kumvangela ethi amampondo siyawashaya, kodwa ngigcine ngokumuzwa ekhuluma, kodwa ngibonanga benyakaza. Amampondo asezoshaya-ke manje uZulu ngoba azonyakaza, amen. Nkosi yezulu nomhlaba, kunenqama yesibili esiyiphethe eqhamuka kubantwana abathathu, uMpendulo wakaMkhize, Andile wakacele, nensizwa yakashando Nkosi, abazicelela isibusiso onyazini lwezulu, amen. Ngalolu suku njengoba ngiguqela Jehova umusa engcwele wasebuhleni, kwaguqa ubaba umshumayeli uTinga ongasekho emhlabeni ongumalume. Engicela Nkosi yezulu nomhlaba umkhumbule lapha ekhona, uthunywe ingane ukuba izoma phambi kwabantu abadala, futhi endaweni esindayo kukhona noNkulunkulu. Bekade kukhona umkhokheli uMashange waseMantshinukeni emzini wasesidlweni, esicela nayo Jehova ukuba umkhumbule. Uma ubakhumbula Nkosi yeSabatha nomama wakagqwakho Nkosi obewa evuka kulo msebenzi wama-birthday namhlanje, njengoba isiqu esihlangene ngaso sesalishintsha ibhaji sesisikhumbuzweni nokukhumbula imisebenzi yayenziwa inkosi uThixo, amen. Engicela Jehova nabo ubakhumbule Nkosi yomusa nesethembiso, amen. Ngiyacela ukuba uma wethu uma umkhokheli ukuba anyakaze noma basukume ukuba basidlulisele izipho, lezi zipho eziya ngaphakathi, ngoba phela makusuke kuzela umntwana ufika zonke iy'nhlobo zezinto ezinhle kuzobungaza usuku lokufika komntwana, bayazi omanyakazana isikhathi sesibalekile. Ma umkhokheli, siyacela ukuba usukume unyakaze, uye kuyena usingaye, uhamba nemfihlo, uyothi mese lapha bese ivule abese yayibona inhliziyo zabayingcwele abathanda uJehova unyazi lwezulu oluphambi kwethu, amen. Anginikwanga-ke ithuba lokushumayela, kodwa benyakaza
obaba bethu abasiphathele umsebenzi. Ngiyacela ukuthi bayothi mebeqede oma bese ngithula nekhekhe. Mebeqeda bese ngiyasuka kule ndawo ngoba iyasinda. Kodwa Jehova ngiyacela ukuyithinta le ndaba ekade ithinta ubaba umfundisi uMdluli. Nayi lensizwa yakangithi khona la. Hayi Shembe, makuthiwa uShembe akafi kusuke eqinisile. Indaba yaqalwa inkosi uThixo emkhiphe etragini. Kodwa insimbi eselele endlini kwafika inkosi ilanga lokukhanya ilanga lama-Afrika. Lafike lamkhipha insimbi kwasekuseni sezingaphandle kwendlu ngoba wase kufika amakhosana omthandazo amini. Bayanyangaza oma. Phaphamsana inyawo oma. Ngiyaxolisa ukumthumane badala. Ngiyacela nobaba wethu umfundisi uMdluli asondele ezulwini. Naye ngixolisa ukuthuma ubaba emdala. Asondelela ukusihlambela umsebenzi njengoba usuyongena ezulwini. Kade uphethwe izandla zabantu abaphambukayo nasendleleni. Sicela ukuthi asihlambele wona. Amen. Loluthando lujulile lunamandla njengobu lumnandi emizini noma wena wenufisiwe aloluthando lujulile lunamandla njengokufa lomnandi enhliziweni noma wena ufisiwe. Nkosi ngezulu lomhlaba, amakhosazane asemzini wasesidlweni anesipho asiphethe siqonda ngaphakathi kuJehova wethu. Engicela ukuba asukuma asondele ezulwini ukuyothula isipho esiqhamuka kumakhosazane. Amen. Sinobaba umkhize Jehova esihamba naye, ocelile Nkosi ukuba umkhumbule Nkosi eyinsizini Nkosi ezimbhekile ekhaya, ukhumbule nabazali bakhe. Ufike Nkosi yezulu nomhlaba nezimbuzi ezimbili acela Jehova ukuba umkhumbule ngazo. Amen. La Jehova sekwenzeka indaba ke manje sizengayo. Nayi indaba enkulu yokufenkefenke. Yekhekhe. Lela khekhe Nkosi yezulu nomhlaba ngeke ulifice ngala nganeno kothukela. Abantu abakwazi ukuthenga lela khekhe Nkosi yezulu nomhlaba abantu basesilungwini kuphela. Ngalana bangavele bagaye ulodi. Kanti umntwana memncane zelwa akayidli into esindayo. Ingakho ke abasesilungwini bekhumbulile ukuthi akufike lokufenkefeke nezinto ezimnandi nekhekhe lika Jehova. Amen. Sengigudluka kule ndawo baphathiswa. Ngicela ukubika Nkosi yezulu nomhlaba emzini esikuwo Nkosi wasesidlweni ukuba Nkosi ungasilibali usiphe uthando namandla. Uqede umpofu emakhaya. Usiphe Nkosi imali eningi yokwazi Nkosi ukukulandela. Nemali Nkosi eningi yokwazi Nkosi ukugcina imiso zakho. Kakhulukazi Nkosi yezulu nomhlaba sicela usikhuphulele Nkosi omakhoti abafikayo phakathi komuzi abaganile Nkosi ngeyinansuku ezihlaza Nkosi abantwana babatholi. Sibacelela isibusiso sabantwana. Khumbule Nkosi neintombi zentethelelo nabangasebenzi Shembe sibacelela umsebenzi omuhle. Ngicela Nkosi yezulu nomhlaba nabantwana abafundayo Shembe bakhumbule. Ngicela ukubika umntwana Nkosi engiphathisiwe
ngaye Nkosi ekuseni namhlanje evalekile amehlo sicela Nkosi wakakhwela umkhumbule ubaba uBhengu Nkosi wafika waguqa kuwena ngoDisemba uphinde esibhedlela namhlanje Shembe sicela la umkhumbule bayambuyisela ithambo ekhanda sicela Shembe kubuwena udokotela ozoba phambili ngicela ukudeduka endaweni engcwele bekuthunya umntwana Nkosi yezulu nomhlaba ungikhumbulele abazali bami nami nabafowethu abadlulile emhlabeni ngegama lonyazi lwezulu amen. Uyangithanda Shembe ngehlulwa kubonga shana ngizwe Nkosi yami mawusephathini uyangithanda Shembe ngehlulwa kubonga uyangithanda Shembe ngehlulwa kumbonga uke wangithatha la uwambeka la wangisusa la Lungile bafowethu ngenxa yesikhathi enkosini yasezulwini ngiyabingelela emakhosini abashumayeli abafundisi omama inhlawusuthi usha sanibonani isibongo wakade bazana igama ngolindi Nkosi kodwa ke kuthiwa ngumlindo da MC ngalezi ke sidume ngazo cha ngenxa yesikhathi Nkosi yami ake sibonge ithuba lokuphinde sibe khona kulonyaka akokuningi kodwa nje esizokusho angeke ngisakhuluma okusemuva kakhulu sizobonga esasicelile kade sila kulowo wanyaka sasicelile enkosini yasezulwini ukuthi sisacela ukuthi inkosi isikhumbule njengoba senza lo msebenzi walomsindo nalesi stage sisifaka la ekhaya sesicela ukuthi inkosi isibusise ngemoto sekwenzekile isikhona imoto amen isikhona imoto baba ipholo sesilithengile sigijima ngale emazweni sibashaya ngalo Nkosi yami baba okay Triple D was a stage lo msebenzi iwona lo osinikeze onke lamandla nobaba unyazi lwezulu dedela lapho siletha siphe sothi nje kancane bese siyakhuluma mama down mama down ngiyabafana bakaTNK Hands up to the left, to the right. Everybody say, everybody's hands up. Hands up, hands look at the link, Bula Seca. Shut up, busted, goddamn it, what's a success?
Kodwa yini? Sababusa. Ukuba khona amaNazaretha bengizokangwezwe. Yonke indawo sibashela kanjena nje. Sibashela kanjena nje. Namhlanje kunyazi sicela ukuphila nje kuphela. Sicela ukuphila emhlabeni. Kodwa yini? Yini thina oshaya abantu? Akakasukuma amazayoni kaShobone kavume naye. Amen, 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 amen. Nobile DJ ngenxa yesikhathi senza umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke kahle siyabonga. Phakama kwami makube kuhle babancane. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Amen. Bangcwele lana kuthiwa ngizomotivate. Kuthiwa ngenze imotivation.
bangithathele phezulu-ke ngiyobefunda bethi umvangela uzungu siswaphile sinomvangela uzungu khona i-item bengizoyenza ngenxa yokuthi ulate yena wayesethi angithathele i-item yakhe mayibongozi abangcwele into isihloko engizokhuluma ngaso mina sami sincane kakhulu kodwa sihamba kulezi ihloko abafowethu akade bekhuluma nezikhulumi zosuku egcina kusona ayikho into emnandi njengokuthi sonke njengoba sila nje kwi-birthday yothingo lamakhosazana sesiyajabula sonke kodwa uma kugijinywa kwenziwa le misebenzi siba ingcosane kakhulu ekugijimeni abantu abaningi bayayigxeka-ke kakhulu indlela esisebenza ngayo uma sakha leminikelo okuyiyona esisebenza ngayo angiliboni-ke kodwa iphutha ekuthenini mhlawumbe begcine bekugxeka lokho kungenxa mhlawumbe yendlela esisuke senza ngayo uke wathi omunye ophethe inkonzo wathi ucela ukuthi mhlawumbe uma kukhona umuntu ogxekayo egxeke ngokwakhe kodwa lana engifuna ukugxila khona kakhulu ekuthenini bafowethu ushembe esinaye namhlanje kusewushembe sasinaye ngale nkathi kuqala inkolo yobuNazaretha mayibongozi kodwa isikhathi esiphila kusona sesishintshile njengamanje asaphili kulesi sikhathi sakudala esizwa kuthiwa wawuphatha noma yini uye phambi kaNkulunkulu ethume eyokothiwa ulethe umkrosho wakho basho njalo gogo bathi babekrosha behambise amasokisi abakroshile bewahambise phambi kwenkosi namhlanje zonke izinto eziwubuhle bobuNazaretha ziyathengwa zilandle esitolo mayibonge inkosi manje ngiyacela ukuthi njengoba ngiguqelana ngikhuthaze bangcwele ukuthi ushembe asengathi siyamthanda simthanda ngokudala asengathi ushembe siyamthanda simthanda ngokukhuluma ngemike ake sithi ushembe siyamthanda wathi umama wami ozala mina ekhaya ucela ukuthi wonke umuntu ofisa ukumupha into emuphe ikakhulukazi unesaphila uma sithanda ukumbona ejabule asilethele izinto esaphile ekwazi ukuyibona so namanje lolu uthando esikhuluma ngalo sithanda ngalo ushembe bangcwele wahlupheka mhlawumbe abanye bethu babakwazi lokho ushembe wahlupheka kakhulu ukhandwa lokuNazaretha ukhandwa lenkonzo uthi ugogo uMampanzi umkhokheli ubabamkhulu wayeke ehambe ngaphandle esilothini efike ethatha iparish elilahlwa ngamaNazaretha ethathe ngesandla eqoqe elifake kujele elifudumeze eliqwenge khipha uqweqwe elithathe eliphuze ebese lithathe elinikeza amakhosazana ayihamba nayo asifisi bangcwele ukuthi ehluphekeni omngaka ushembe wabo wabakhona ephinde ushembe ethe hamba nathi namhlanje eziphile yena ushembe konke sinakho ebese ushembe kuba khona la kuvuleka khona isikhala bangcwele njengoba sithi yonke into esinayo eyonyazi asikhulumeni ngezinto eziphuma emandleni ethu mayibonge inkosi asithi masikhuluma sithi kuzilanga le-birthday kodwa sikhulume yilowo nalowo ebe azi ukuthi kunomnikelo wakhe awufakayo lapho ngiyacela nje ukuthi abafowethu esisebenzisana nabo ekwenzeni lezi inkonzo esizenzayo sihamba sifundraiser bengapheli amandla bangcwele ngoba ushembe uyobakhona imvula phakade kuyogubha thina ngiyafisa ukuthi ingane omakoti laba okuyibona abasiphathele inhlelo omama umkhokheli abasebancane okuyibona abagijimayo iy'ntombi zentethelelo dadewethu abesisebenza kanye nabo iy'nsizwa lezi esenza nazo iy'nkonzo sihamba sisenza sifundraiser sizama ukuthi senzele uNkulunkulu wethu iy'nto ezinye bafowethu singaphelelwa ngamandla uyabona uma ubuka manje ulandela 3 years back thina besiyihlaya ikakhulukazi la kwaZulu kuthiwa senza izinto ezingekahle namhlanje siqalisa news izinga njengamanje kudinga ukuthi sikwazi ukumaintain abafowethu sazi ukuthi uma kusuka manje kuya phambili njengoba sisesikhumbuzweni ukuthi uma ubaba ephuma nasikhumbuzweni sihlangane sakha amasu amasha ukuthi ngonyaka ozawusuka uya kanjani amen asigqugquzeleni asigqugquzelane bangcwele
emathempelini siduduzelane ebashumayeli sibambe sonke ngomoya wonke sibambe sonke silekelela oba befundisi behamba phambili kwethu kodwa bebeqonda ukuthi thina emuva siyasebenza abantu angeke sithole sonke ithuba lokukhuluma angeke sithole sonke ithuba lokulinda kodwa amakomiti akhona akhiwe asiwasaphotheni amakomiti sisebenza ngaphansi kwayo uma kuthiwa lo usikalo asimsaphothi usikalo uma kuthiwa lo usikalo wentethelelo asimsaphothi usikalo wentethelelo uma kuthiwa lo nowe-region asimsaphotheni usikalo we-region ebese kubana nabafowethu abanothando okuyibona abahamba phambili behamba besilelela iy'ngane amagroup lawo bantu abanjalo sibanikezele uthando abantu bona siphume ensambeni senze imikhankaso yokuthi sibuye ezinto ezinhle sive nasesontweni lento enzeka lana inkosi inyanga yezulu ngo-1989 bakhumbula abanye kwakula amakhwaya eJudiya kwathi kwakula amakhwaya eJudiya inkosi yayisalinganisa ngesandla inkosi inyanga yezulu ithi ziphi iy'ngane zenu bantwele batho baba iy'ngane kazikho kayisoli ithi inkosi inyanga yezulu shayani zamani ukushaya leziya zinto ey'shawa lapho khona iy'ngane zenu kazizi lana ngoba kaninawo ama-trumpeters isho njengopiyano njengani njengey'nsimbi zokukhuluma athi lezi iy'ngane zenu zijaha iy'nsimbi zokukhuluma la yikhona shayani imfitshoni emasontweni ngaphakathi ukuze iy'ngane zenu zibuye zizosonta bukani iy'ngane engakanani namhlanje ey'landela unyazi bezulu lokho kuyisibusiso bantwana kodwa asisebenzeni ngamandla futhi senze sure yabona into eyenzakalayo ngiyayithanda kakhulu ngithanda into eyi-1 iy'ngane kade icula la ezamanazaretha eyise-University of Zululand abaphathi bohlelo abalandwanga kwa-TV nje bephethe uhlelo amanazaretha nesihlungu kuthiwa loo nto i-corporate advantage sisebenzisa amakhono esinawo within the church sikwazi ukuthi sithathe isonto silibeke kwenye level engikushoyo ukuthi khona isisho I quoted from the book Art of War sithi when we are weak we are very strong and when we are strong we are very weak uyabona njengoba sesiwashaya manje amampondo athi ngiyabona Zulu siyawashaya amampondo manje asingajabuli kakhulu kodwa asambeni siyohlala phezu kwamaqhinga ukuthi ngonyaka ozayo athi nibona ukuthi siwashayile kumashi anibonanga nibangcwele sibashaya kumashi asenzeni njalo-ke bangcwele i-competition enhle lena esiyenzayo asihlaleni phezu kwamaqhinga sihlale njalo siwuZulu siphakeme siphambili bangcwele siyibeke phambili mayibonkosi asibambeni-ke bangcwele sibambeni ngesandla esodwa sikuthande unyazi sikusebenzele bangcwele uma sisolwa la sisolwa khona sisolwe sehlisa amakhanda silungise lawo babethu abasola khona kodwa siqhubeke siye phambili ngoba le nqola kaShembe yaphambili mayibonge inkosi yabo makhona
Omuhle noma usukuma khona sisithazayo noma sesekwenza amabonjulu umuhle wena noma imisebenzi singayitholi kusemaphezulu kodwa umuhle njalo umuhle nyaphezulu ngoba kuthanda bengathandi sikwenza Ubuphelele Media.